ole tuntuma chuan subscribers om tak tak te content munom tak tak te nen kalo kir le ang kati kha tuntuma chuan Champhai district jail tang tlan chuak kan content don ani lalwona son of sang huna lake ania pulal wona hi kum somruk mi ani to a Champhai district jail tang na tlan chuaka Champhai district jail alu na chan hi boxo ania kumthling lote a khoi khemani kum som pariat loilam voter ID nei phalote tinani chu Pokso kanti hi Protection of Children from Sexual Offences Act tina ania kumthling lote dan lawanga khoi khem thin soinani tuna feina karong ko na hi Champhai police station tina mai ania tichuan a serial number a case a number hi somko pathum tina ani maya tichuan kumsang ni somni pruka zialu tina ni Champhai district jail tanga atlan chua ni le tha hi ini som ni lai ni ania tharuk ania June kumsani somni pruka ania tuna feina karong ko le na hi under section tina ani maya 262 BNS ania BNS ti chu Bhartiya Nya Sanhita dina nia India dan siam thar man mek ani BNS hi duna hian aum zia tlang pui mi tu po dananga shen lawful custody ani laya tlan chuak lui emo tlan chuak tum lui tu te shremna dan ania hedan hi jail tang lai tlan chuak escape from custody te chunga man bik ania hedan hi ti chuan he section tlo chan hian tlan chuak chu kum ni thleng lung in tan tir bel emo poisa choi tir emo apania shremna pek theni pulal vore tlan chuak dan le Champhai police ten engting e an man le dan soi chodoni la adam lo wangin Champhai district hospital da ania heta tang hian tunkar ni lai ni khan veng tu te in thla ko lain atlan chuak ani district hospital bul tang hian taxi amanga ti chuan atlan chuak ani ti an hriat nuwa Champhai police te chuan an chui zuya Champhai district ngur kho atlanti a taxi man atangin an hria an chui zuya Champhai police ten pulal wona hi ngur khuwa a ral tlan in pakhata lutin aluna te hian an hmel hriat ngai ani lo awangin an then om khoveng te hna tilom dan an thrila chutang chuan ngur branch waime hoitu te punin Champhai police lo om to te nen lalwona hi nimin ni sompani tharuk sani somni boruk khan an manta ani ngur khuwa tanga information tele thu dondan tang pui ani pulal wona hi Champhai district jail atanga atlan chu awangin thu boy or beltir ani ole khati zong kha ania ngur waime branch roi tu tele puwona jail tanga atlan chuak ngur khuwa awatlana ral tlante ina awatlan lu tania ngur khuwa ral tlante hi an fakum khatia thunai tu te an hria tir wata na chang an hria thalhe mai ngur branch waime te an fakum hle mai tichuan Champhai district police tepo an chonam tak seta heng misual pokso ani a khesi angai oma kan puterwal poni ma sela amaro chu nangle ke chunga kan farnu te kan ule naute ne na hen thleng ve ta sela kan lom viau lo mai the ni khotlang khoi tu tale kan police thunei tu lamte tho hona athra an chonam tak zet ani tichuan he jail tang tan chuak puwona hi man lo ta sela engtil nge ti jail don ti hi zona lian tak ani a an man thei hi alom om tak zet ani an chonam bok kan police thunei du lamte Champhai district ania tichuan khotlang khoi tu tele mi puiten thunei tu lamte backup zelila ti hian thohom na tra inung rol na tra mi puite a thunei tu te kan ru mun khata kan put phot chuan heng mi sul te hi man chuin anom zelanga ram khotlang alo thing him zel don ani tilai kha kan bel du bok ani zan ina voice over recording vel karon bo sei hi achang tung tok lo mai the beng cheng engmo vel kha in hret karinga kha tu pha karon choi ani ina khom lowa khol kho tangin heng hi karon ria kani